Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba cedera lun belum. Nyo sengaja lun putebi video nyo khusus ku urang yang ka pernah gelarang dan gepehareum urang tadarus. Urang beut nibak bulan suci Ramadan. Jadi nalun dengo cukup tat viral ka jino video Abu Mudi Mesra yang ka gepehareum urang tadarus. Jadi apa makna Abu Mudi yang ka gepehareum tadarus urang beut dengan mikrofon. Jadi pakon kagak harum secara gefonis langsung harum urung tadarus. Nyo yang pelai tatu manyong, nyo yang pelai tatu pu. Jadi di segi toh harum urung beut. Di segi toh harum urung pakai mikrofon. Di segi toh. Sedangkan tabut nibak bulan suci Ramadanyan bagi ketanyo sah-sah saja. Nyo tatu pu draw tu umat Islam wajib bagi ketanyo. Jadi pakon dikarenakan mengganggu got nyang tengut, dikarenakan mengganggu urung tengut dengan na urung jak beut. Pu dikarenakan hana betul tajwid. Ya, hana betul tajwid bak dikeun kadang hana betul bak semadu, hana betul bak semupoh, hana betul bak di semutrom kadang wate di beut nya. Jadi menyo hana betul bak tajwid wate di beut, wate di tadarus malam suci Ramadan, hai tengku bangai nu tamong lam semejid, nu duk lam semejid, nu puruno urang yang beut tadarus malam suci Ramadan hai bangai, hai klo, bek kajak pehareum urang beut hai binatang. Namu pom. Menyo haek ka dengo urang beut ke hai binatang kajak pap ma ke kedeh saboh bek kaduk ibu mo Aceh lut. Namu pom. Nyan bu mo Aceh. Urang beut nyan wajib got ngon hana got, menyo hana got hai binatang hana ruh tajwid kata mong lam semejid ka purno bek gaduh kaeh lam pap ma ke. Bek gaduh kaeh hizinan hai binatang ka purno. Ka purno anu murid ke lam semejid menyo hana betul tajwid bek kajak pegah harum ke hai binatang. Hana harum urang beut nyan hai binatang. Guyu pelarea sulam urang beut nyan. Jadi pasai tajak larang dan tajak pegah harum. Nyo yang pelai lon temanyo. Menyo harum urang beut ngon mikrofon berarti harum yang pegah nyan soyang mendakwah ngon mikrofon. Harum total mengganggu gop sit, mengganggu gop kerja sit, mengganggu ketertiban gop sit yang mendakwah ngon telefon dan ngon mikrofon harum. Nampung. Jadi baik sembarangan untuk nejak peharum urung tadarus. Menyo hana betul tajwid, hana betul bak disebut, hana betul bak dikeun ayat kadang nu tamong lam semejid kedeh. Ya nu tamong lam semejid nu purno urang. Nak roh dikeun wate dibeut lon urang beut cit malam puasa barakon. Malam suci Ramadan lon urang beut segolom lon kujak merantau. Bah ku mencok-cok ayat, na urang 20 dro, na urang 15 dro, na urang 30 dro. Jadi kamu wate saat mebeut menyokatoh malam poh 12 malam berarti kamu hana menggunakan le meat di luar. Hana menggunakan le kamu meat yang di luar. Kamu menggunakan meat yang di dalam masjid tegai. Jadi yang tak pegah harum ke urang beut pu pasal. Nyo yang pelai lon temanyo. Pu fatwa yang kagak peharum urang beut pakai mikrofon. Pu fatwa mengganggu kanyan tengut. Nyo mengganggu kanyan tengut. Kayu jak let ma ke kedeh menyo mengganggu hai ke dengar urang beut. Kayu jak pap ma ke kedeh menyo hai ke dengar urang beut. Nyo mana halun? Lon yang pegah hana harum urang yang beut. God ngon hana god tu urang belajar. Menyo kag dupu nyan hana god tajwid hana ruh bak dikeun kitab Quran, maka hai binatang katamong dalam masjid kapurno. Kapurno, kaperuh nak roh wate di beut, wate di micok-cok ayat lagi nyan nak roh dikeun. Jadi pu pasal jino yang ka tajak harum. Harumnyo harum je lampap ma ke proposal yang ka khop-khop nyan nah harum. Yang ka bisnis inan online, yang ka dakwah online inan hai binatang bak vlog maupun bak YouTube nya nah harum. Jika pegah dia. Nah harum pu hana. Harumnyo harum je lama ke hidung binatang palih perutih hibi. Yang hibli yang dalam tubuh Abu Mudi Mesranya nang kafe siah laknat tilah je. Nah so kerja kafe binatang nya, hana so kerja kafe lon kerja kafe Abu Mudi Mesranya. Kafe je. Kafe siah laknat tilah. Ubena fatwa Imam Syiah yang dikembangkan oleh binatangnya. Dan nak terdengar dalam perkara puasa berawai tak semajuh oleh dengar takun doa. Pukah gepap magihnya. Hantam terdengar dari indah tu dekon. Sedangkan bermulaan dengan tak lakukan sesuatu yang baik di kitanya, harus tak bermulakan dengan doa bismillah sekurang-kurang ji hai binatang. Kon tak khop-khop laju. Nyo kamu dakwah lagi-lagi pap magih dum.
Harum urung beut ngom mikrofon. Harumnyo harum je lampap ma ku. Kacita nyong dia bak gurekah rukok na ke harum. Cita nyong dia lon rupi rukok si. Cita nyong dia bak gurekah na harum rukok pernah. Bagi lon harum rukok bapi lon pin. Cita nyong dia bak gurekah. Pakon hang je harum rukok, pakon hang je harum proposal, pakon hang je harum riba. Pakon hang je harum yang dong-dong bak pintu penguasanya. Harum urung beut binatang paling hikelau. Antek Yahudi yang pegah harum urung beut. Urute bijeh Fir'un tu. Napa hati ke lon tenak lagi nya? Yo hana puas hati ke hai binatang kayu jauh video bak bang lahap di mesra dia. Ilmu yang panjang abu di mesra nyan tapi iman hana benar tu boleh urung droji. Nyan keturunan Minang. Minang kerbau abu di mesra nyan kon darah Aceh kon asli Aceh cuma menetap sagai dia Aceh. Harum urung tadarus, harumnyo harum je. Menyo hana betul kira-kira dibeut le urung. Menyo kira-kira wate dibeut ngedengo masjid. Oh, hanaruh wate dikeun tajwid. Hanaruh wate semupo, hanaruh wate semadu, hanaruh wate semeglung berarti. Dah tamong lah masjid. Nejak purno, baik gadoh no bulan puasa hai binatang. Bulan suci Ramadan wajib le katanya tabeut dalam masjid maupun lam munasah. Apa pasal mengganggu gok? Mengganggu pasal harum. Harum. Harum urung pajuh proposal. Nyan yang harum. Urung kop riba. Nyan yang harum hai binatang. Kon urung beut Al-Quran harum kaya apa harum hai binatang palih ke. Napa hati ke binatang? Kayu tamong tengku yang malam dia. Baik gepam ma ke kaya apa harum. Anti urung hafai Al-Quran macam na dilahap di mesranya. Benci dengan daya berkembangkan di mana-mana bak sago. Rata daerah nyampi benci di binatang nyan. Senangi wate gop mate namun pok pajo bucit kop lang mule abu di mesranya. Utak peng utak ho. Ilmu panjang iman tan tapi lagi abui. Makin kedua karab mate gaduh baba ayat-ayat gaduh petimang fatwa kafi Syiah tapi. Tiploh boh keturunan bangsa Aceh kah? Tiploh boh keturunan lebih ke bangsa Aceh? Hana ulama jamun yang peharum tadarus. Hana ulama jamun yang pegah katanya wate dah buka puasa. Bawai tak kok baru tak doa. Hana tok bak silahap mudi mesranyan. Hana pernah lon kulengo lom imum maupun ulama maupun ustaz maupun dengku. Hana pernah lon dengo urung benci dan urung senang watena urung meninggal. Dan hana pernah lon dengo urung yang pegah menyonat dong dayah rata sago benci hana pernah lon dengo. Maka hai tengku bangai waten fatwa betul-betul betimang-timang. Baik carong yang nana fai hadis tapi hana betimang pu yang dalam hadis hai binatang palih ke. Baik gaduh ke pulau ayat Allah. Baik gaduh kami hadis untuk kami tapeng hai binatang palih. Nyan yang kamu dakwah nyan mikrofon ka pakai mengganggu ketertiban gop si. Nah kasen ke? Kamu dakwah yang ka upload le video di bak vlog, bak Facebook maupun bak YouTube maupun bak apa mentau. Nyan nak harum. Ci begah dia. Pegah je harum urung tadarus harumnyo harum je lam beut ma ke du.